berrikuntza metaketa fenomenoa da. Eta berrikuntzaren astearekin Wikin Donostia sustapenak hamarkada bat baino gehiago darama zientzia eta berrikuntza herritarrengana hurbiltzeko konexio espazioak sortzen. 12 años mostrando que San Sebastián es una ciudad que experimenta, que crea y que colabora. Y con cada nueva edición, la Wikin nos recuerda que cuando ciencia, talento e innovación caminan juntas, se construye un futuro más sólido. Aurten ere, erakutsi dugu FOMO Ninekin kursalean hasiz gazteek eta familia eta gazteentzat sortutako jaialdiarekin. Gune ireki parte hartzailea eta disiplina anitzekoa izan da, esploratu, ikasi eta partekatzeko topagune bihurtuz. Música, videojuegos, drones, realidad virtual, robótica, hip-hop, concursos de bandas y videoclips. 2 jornadas para fomentar vocaciones STEAM y quitarse el FOMO, el miedo a perderse algo importante. Asteak Ziberfrontekin jarraitu zuen, Euskadi zibersegurtasun aurreratuaren, adimen artifizialaren eta teknologia kuantikoen Europako mapan kokatuz. Eta adimen artifiziala ulertuz bezalako jarduera irekiekin non teknologia honek nola funtzionatzen duen ulertzen eta jakin-minak galdu gabe beldurra galtzen lagundu diegu herritarrei. También hubo espacio para el emprendimiento con Hablando en Plata, junto a Matías Carenzo, que nos hizo recorrer las etapas reales del crecimiento de una idea, desde su creación hasta la financiación. Wikinen bihotzean ekinek Talent Based Science Cities nazioarteko kongresua hartu zuen. Manuel Eitor, Andre Sosak edo Leire Madariaga bezalako erreferente europarrak bilduz, hiriek talentu ikertzaile eta sortzailea nola erakarri eta atxiki dezaketen hausnartzeko. A la tarde, la 10ª edición de los premios Donostia In, celebrados en el Hotel María Cristina, ha reconocido la trayectoria y aportación de 3 agentes clave del ecosistema innovador de San Sebastián. Surface enpresa gazte berritzaile gisa saritu dute, ura modu jasangarriagoan eta eraginkorragoan erabiltzeko soluzio teknologikoak bultzatzeagatik. Highline Microsystemek enpresa berritzaile sendo gisa aitortua in vitro diagnostikoari egindako ekarpenagatik eta nazioarteko osasun arloan izan duen eraginagatik nabarmendu da. Eta EHUko Kimika Fakultateak aitorpen berezia jaso du ekarpen zientifikoagatik eta hiriko ikerketa ekosistemaren garapenean funtsezko papera izateagatik. Una vez más, la Semana de la Innovación ha dejado claro que la innovación se expande cuando se comparte. Cuando empresas, centros tecnológicos, universidades, personas emprendedoras y ciudadanía comparten un relato común. Aurten inoiz baino ozenago entzuten den kontakizuna. Gazteria motorea da, talentua hemen dago, Donostia berrikuntza da. Y lo mejor de todo es que esto no ocurre solo una semana al año, ocurre todo el año, gracias a quienes hacéis posible que la innovación siga creciendo. Eskerrik asko aurten ere, berrikuntzaren astea hain biribila izatea posible egin duzuen guztioi. Zuen babesik eta laguntzarik gabe ezinezkoa izango litzateke. Eskerrik asko.